Itangazo ryihutirwa rireba abanyarwanda mwese mutuye mu gihugu cy'u Rwanda. Iri tangazo mwese nk'abanyarwanda rirabareba. Itangazo ni iry'umujyi wa Kigali. Umujyi wa Kigali watangaje ko inzu zisaga 345 zubatswe mu buryo butemewe n'amategeko. Izi nzu bagomba kuzisenya. Ni mu gihe umujyi wa Kigali uri gushinja inzego z'ibanze kurya ruswa. Nta kuntu izi nzu zingana gutya zaba ziri kubakwa abayobozi b'inzego z'ibanze batabizi. Ni mu gihe batangiye gukurikiranwaho icyaha cyo kurya ruswa kugira ngo bemerere abaturage kubaka. Ni mu gihe umuturage umwe basanze afite icyangombwa cyo kuvugurura inzu yiwe, bakaba basanze yubatse etaje igeretse 5. Ni mu gihe arimo amena beto ya etaje ya 5. Ni mu gihe umujyi wa Kigali watangaje ko mu gihe izi nzu ba nyirazo badashaka ko bazisenya, bihutire gushaka ibyangombwa bitarenze icyumweru kimwe, kandi bagomba gucibwa amande menshi cyane. Ni mu gihe umujyi wa Kigali watangiye gukora iperereza mu buryo bw'imitswe kugira ngo bamenye inzego z'ibanze zikora zite, kubera iki izi nzu zubakwa ntihagire abaturage batanga amakuru cyangwa ntihagire abayobozi b'inzego z'ibanze batanga amakuru. Ni mu gihe tugiye kugaruka hano mu gihugu cy'u Rwanda, tugaruke ku kigo gishinzwe isuku n'isukura hano mu gihugu cy'u Rwanda, ndavuga WASAC. WASAC yatangaje ko amazi mu mujyi wa Kigali ari furutaka, yongera kwisegura ku bantu babuze amazi ku itariki ya 12 z'ukwezi kwa munani umwaka w'2025. WASAC yatangaje ko impamvu amazi yari yabuze ni ukubera ko izuba ryarimo riva ari ryinshi, ndetse aho bakuraga amazi hagakama, ndetse ahandi hakaza amazi makenya. Ni mu gihe umuturage utuye mu murenge wa Kanombe yavomye mu gishanga, ubwo amazi yajyanye mu rugo abana bayanyweye bararwara cyane. Uyu muturage ikigo gishinzwe isuku n'isukura WASAC kikaba cyaramufashije kuvuza umwana wiwe. Rero WASAC kongera kwibutsa abantu batarishyura amazi ko bakwishyura amazi vuba na bwangu. Ini incamake y'amakuru, nimba aribwo bwa mbere ugeze kubona umuyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, kora subscribe, fungura inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda kandi yizewe. Jye mugiye kubana mwana makuru, nitwa Kidasamura urw'inkorogoto bakora rugakonkoma. Reka amakuru yacu tuyahere ku itangazo ry'umujyi wa Kigali. Umujyi wa Kigali watangaje ko hagaragaye inzu zisanga 300 hifashishijwe icyogajuru satellite umujyi wa Kigali ukoresha ukontorora ikirere cyangwa ukontorora ibiri kubera hano mu mujyi wa Kigali. Rero ikigo gishinzwe indangamuntu NIDA nacyo cyatangaje ko indangamuntu koranabuhanga zigiye gusohoka zigahabwa abanyarwanda bose batuye mu gihugu cy'u Rwanda. Ariko ibi ngibi ntago ari byo turi ku itangazo ry'umujyi wa Kigali. Umujyi wa Kigali watangaje ko inzu zigera kuri 300 zagaragaye mu mujyi wa Kigali zubatswe mu buryo butemewe n'amategeko, ndetse izi nzu ba nyirazo bakaba basabwa kuzisenya cyangwa bakazishakira ibyangombwa bitarenze icyumweru kimwe kugira ngo izi nzu batazisenya. Umujyi wa Kigali wongeye gushinja inzego z'ibanze ko zidatangira amakuru ku gihe, ndetse batangiye kubashinja ko baba barya ruswa, kubera ko nta kuntu umuntu bamwemera kubaka inzu ikava kuri gorofa ya mbere ikajya kuri gorofa ya 2 kugira ubwo inzu bari kumena beto ya etaje ya 5, ndetse nta makuru umukuru w'umudugudu afite, gitifu aya makuru nawe aba ayafite. Bivuze ko rero umujyi wa Kigali watangiye gukora iperereza ku bantu barya ruswa kugira ngo bemerere abaturage kubaka. Nanone umujyi wa Kigali wavuze ko aba bantu bari kubaka izi nzu zabo kugira ngo batajya mu bihombo, bashaka ibyangombwa byihuse ndetse bacibwe n'amande kubera ko bubatse binyuranyije n'amategeko. Aho wari wubatse icyangombwa cyo kuvugurura inzu yahise asenya atangira kwiyubakira etaje, ubatse icyangombwa cyangwa uwatse icyangombwa cyo kuvugurura cyangwa cyo kubaka toilette yahise yubakamo kadestara. Bivuze ngo rero banyuranyijwe n'amategeko. Ni mu gihe umujyi wa Kigali utabyishimiye cyane aho bari gukora ibinyuranyije n'amategeko. Reka dukomereze ku itangazo rya WASAC, ikigo gishinzwe isuku n'isukura
isukura hano mu gihugu cy'u Rwanda. Wasake yatangaje ko amazi mu mujyi wa Kigali ari full tanka, amazi mu mujyi wa Kigali atazongera kubura. Wasake yongera kwisegura ku bantu babuze amazi ku itariki 20 z'ukwezi kwa munani, ubwo amazi yabuze icyumweru cyose, abaturage bakajya kuvoma mu bishanga, abandi bakandikira Wasake. Gusa Wasake igaragaza ko ivuga ko amazi yari yabuze bitewe n'uko izuba ryarimo riva, ndetse aho bakuraga amazi akaba yarakamaga andi aza ari makenya, aho amazi nabo barimo babona ari matonya, kandi bavuga yuko ibigega bari bafite ari bitonya. Ariko ubu ngubu Wasake yatangaje ko ibigega bimaze kwiyongera hano mu mujyi wa Kigali, ibigega byabaye byinshi. Wasake ivuga yuko amazi atazongera kubura hano mu mujyi wa Kigali. Wasake yongera kwibutsa abantu kubera ko iri kwagura imiyoboro y'amazi ko amazi azajya abura iminota 30 amazi akongera akagaruka. Wasake no mpamvu yasohoye iri tangazo ryihutirwa rireba abanyarwanda mwese mutuye mu gihugu cy'u Rwanda. Wasake yongera kwisegura ko umuturage utuye mu murenge wa Kanombe wavomye amazi yo mu gishanga bikarangira amazi agizeho ingaruka. Uyu mwana rero ikigo gishinzwe isuku n'isukura Wasake kikaba cyarafashije uno mupapa kuvuza uyu mwana, ubu uyu mwana akaba yarakize. Uyu mugabo rero akaba ashimira ikigo gishinzwe isuku n'isukura hano mu gihugu cy'u Rwanda Wasake ko cyamufashije ndetse cyamwitayeho, ndetse Wasake ikahita profita ikahita ivuga ngo umuntu wese utarishyura amazi niyishyure amazi kugira ngo ibikorwa remezo bikomeze. Banyarwandakazi, nimba ari bwo bwa mbere ugeze kubona umuyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, kora subscribe, ufungura inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda kandi yezewe. Amakuru yacu tuyasubikiye hano, ikiganiro nakagaruka. Ngiye mwabanaga mwana makuru, nitwa Kidasamura, urw'inkorogoto bakora rugakonkoma hano mu mujyi wa Kigali. Imana ibahereza ubuzima buzira umuze, ibyo kurya, amafaranga n'ibindi bitandukanye. Ciao ciao, duhure